يبين وجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله الله Alo zany sacrifier zany atsika mampianatra fahitatsika fa atsika mahazo tombontsoa be amin'azy. واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي. Atsika zany manampy olo lafa atsika nino mahazo tombontsoa am Allah subhanahu wa ta'ala. الله الله على الازهر. الله Oka atsika hinakinaka amin'olo eto ambony tany fa nino lehibe hinakinaka Allah subhanahu wa ta'ala ahinakinaka amitsika. على الازهر. الله اكبر من الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش حنصفها واكفيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فمنانشك صلى الله عليه وسلم اسم بيانتاتشيكا بي أمن يوم القيامة لا يولمبيلو متانغا ديفانتون pour Allah subhanahu wa ta'ala من عند القيامة vitchika tiafaka maminja raha tsy hoe misy question anankidimy zay mipetsika amitsika. Vanalohana amin'izany fanontaniana zay nataotsika iny zany le hoe fotoana zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika tamin'ny dunia teto. Tsika nameny hoe 24 heures anatin'ny andro raiky lanitsika tamin'iny zany le 24 heures zay nomeny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. 48 heures io jiaby lanitsika amin'iny. Anisan'ny question poseny tompotsika Allah subhanahu wa ta'ala amitsika hoe nataotsika ino fahatanorantsika. Amin'ny finoana al-Islam le fahatanurana zany anisan'ny hoe io bazy amin'ny finoana al-Islam. Io fotoana hoe tokony atsika miezaka manompona manantona be kokoa Allah subhanahu wa ta'ala. Olo anankiray tanora manantona Allah subhanahu wa ta'ala ndraiky olo antitra manantona Allah subhanahu wa ta'ala tsy mitovy degreny zavatra zay mitombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Satria nino tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala zany izy mankatia tanora anankiray manantona tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala. Rajevatsika amizay piadiandreo mpaminany jiaby na ankabetsany zany mpaminany presque tanora. Tamin'ny piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam misy antsoina hoe muhajirina ndraiky ansar. Muhajirina ro baka ta Maka ndraiky ansar baka ta Madina. Fa atsika mijery zany presque tanora jiaby io muhajirina ndraiky ansar. Piadiany mpaminany Isa alayhi salam na hoe lazena hoe Jesus presque tanora. Al-hawari'una presque tanora jiaby. Dikan'izany tanora io zany mahavita zavatra be. Fa moa ve le fahatanorantsika ny lanitsika amin'iny, moa ve amin'ny lalan'ny tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala sa amin'ny zavatra hafa. Zany zavatra mila jerevantsika hoe moa ve le tanorantsika ny lanitsika amin'ny zavatra hafa sa amin'ny fanompoana Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaminany Ibrahim alayhi salam voalaza zay mitantara anisan'ny tanora zay hoe niezaka nanompo tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaminantsika Ibrahim alayhi salam. Ay tsy vitan'izay koa piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam hita mitantara zany hoe anisan'ny ino tanora jiaby. Mpaminany Yahya anisan'ny hoe tanora mpaminany Yahya alayhi salam. Hitantsika zany amin'ny tantara dia ankabetsany zany mpaminany jiaby presque nino tanora. Ay piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam presque zany tanora jiaby piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Yatsika mijery Abu Bakr le mpaminany sallallahu alayhi wa sallam nahazo faminaniana âge de 40 ans. Dia atsika mijery amizay Abu Bakr piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam io zany âge de 37 ans. Dikan'izany azo lazaina fa hoe tanora. Omar ibn al-Khattab âge de 26 ans. Ousmane ibn Affan âge de 20 ans. Jerevantsika hoe 20 ans olo anankiray âge de 20 ans ezaweza tamindreo piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ino zavatra zay nivitandreo piadiany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zay. Ay anisan'izay yatsika zany mijery Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr midzy finoana al-Islam izy âge de 20 ans
dia nalefa ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam dia mission ta Madina. Izy taona araiky fo zany izy ta Madina dia jevantsika ino zavatra zay nivitany Mus'ab ibn Umayr. Taona araiky nataony ta Madina, ankabetsahany olo ta Madina zany nijiky zany finoana al-Islam zay. Zany mahambara amintsika fa hoe zava zany presque tanoa. Aiza tsika amizay mijery hoe manoloany ho sahaba ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, manoloany zany taonindreo zay, ino zavatra nivitandreo dia ino zavatra zay nivitantsika niany. Hay anisan'izay tsika mijery koa mpiadiany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam antsoina amin'ny anarany hoe Arqam. Anisan'ny tanoa Zaid ibn Harith, io anisan'ny tanoa zay nitaiminy mpaminao sallallahu alayhi wa sallam. Tsika mipody amin'ny tantara hitantsika fa hoe anisan'ino mbola ta Usama ibn Zaid, âge de 20 ans. Zavatsika ankabetsahany zany tanoa zay. Zany mahambara amintsika hoe tanoa io base amin'ny finoana al-Islam. Tsika mijery koa amin'ny tantara hoe imam malaza, tsika mahafantatra Imam an-Nawawi zay nanohitra boky malaza Riyadus Salihina. Fa tsika mipody amin'ny tantara âge de 16 ans Imam an-Nawawi navita nanohitra boky hoe Riyadus Salihina. Fetona 16 ans navitany zay. Ay tsy vitan'izay Imam al-Bukhari malaza boky hoe Sahih al-Bukhari, âge de 18 ans izy navita nanohitra hoe 40 000 hadith zay nisoatiny Imam al-Bukhari. Tanora jiaby io mpiadiany mpaminao sallallahu alayhi yatsika mijery mpiadiany mpaminao sallallahu alayhi wa sallam tanoa, yatsika mijery ulamantsika manam-pahaizanantsika ao anatin'ny finoana al-Islam presque zany tanoa zay. Ka atsika tokony manao comparaison comme ino zavatra zay nivitantsika. Sambia zany mametsika fantiny zaho amin'ny taoninakazo ty na hoe za 20 ans, za 25 ans, za 36 ans, ino zavatra nivitako fa ino koa zavatra zay nivita sahaba. Ka andao atsika hiezaka satria anisan'ny question zay notoniana Allah subhanahu wa ta'ala yauma al-qiyam hoe nataotsika ino le fahatanorantsika zay. Ka tsika migataka Allah subhanahu wa ta'ala zany aoviny tanorantsika ay miezaka manao ezaka amin'ny diny zay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.